بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugünkü Cuma hutbasının teması densoluk. Elimiz bekerden aytpasa kerek. Birinci baylık densoluk, anan ikinci baylık ağjoluk dep. Densoluk bolboso ağjoluğu dağı, onsoluğu da taptakır, közgö görünbeydi. Andықтан Allah Kur'an'da Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bayandagan den soğuluk jönündögü bolgon sabagыбыз bugün sizler menen azın olaq mаңда teske oturup жарым saatта süйлöşkөнгө жетишебиz inşallah. Allah öz ayetinde estağfurullah billah ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim. Egerde Allah'tan özüңөрgө bergen ni'matin sanap göröm dey turgan bolsoňor anda eç kaçan anın etegine jetip ayağına sanap çıga albaysыңар. Allah'tan sizlerge bergen ni'ma degen baylık, jakşılığı, iyigiligi. Allah bergen ni'matты eç kaçan eseptep büte albayбыз. Uşul jerdegi ni'ma degen söz al bizde musulman bolup jaralışыбыз. Allahu akbar. İslamda imandı olup yaşaşыбыз. Momun musulmandardın içinen meçitke girip kalışыбыз dagı ni'mada. Eki ayaktın üstünde öz jolubuz menen basıp gelişibиz bürögө jük düşürбөй. Eki közübüz körüp özübüzün jolubuzu taap gelişibиz. Kele jatkanda gürü şıvır kılıp şerigibиz menen süйлöşүp je temir unalardan bergen signal dobuşun uğup durup joldan oboçolom çetke çıgışыбыз. Je bolbasa Allahu akbar dep namazga çakırgandagı azanды oguşubuz kulagыбыз. Uşulan büt bardyk Allah'tın ni'maty. Wahb ibn Munabbah mınday deyt. Ru'usun ni'am salasa. Bul Kur'anda aytılgan ni'ma jakşılık, iyigilik, baylık, jetişkendiktin özü, ni'mattın özü tuğçoksu, je bolsa tamırı üçöyle özü. Negizi özü, fundamenti üçö. Fe evveluha algaçkısı ni'metul İslam elleti la tetimu ni'amuhu illa biha. Algaçkı birinci ni'mat al İslam degen din. İslam ni'mati. Musulman bolup jaralışыбыз özünçe bir çoğun baylık. Aytayın degenim nalıp, arızdanıp, kıcalat bolup jürgen musulmandı körgöndө, senin özüңdün uşu musulman bolup turuşuң özü başыңdan te barmağından uçuna çeyin çoğun baylık dagı emnege dagı kayсы nersege nalıp atasың deysin da. Şu sen turuşuң özü baylıkta. Sen musulmansың alhamdulillah. Meyle. Üyüң jok, üyüң bolsa dagı jarımı bütelek. Den soğuluň içinde naçarlap atar. Aylık mayanaң az. Al negizgi baylık emes da. Negizgi baylık şu İslam din. Senin musulman bolup yaşap jatışың özü şu çoğun baylık. Adam balasının bul jaşoodogу öyde tömönü, adal aramı, ak kara, jakşı jamandı ajaratıp berүүчү İslam degen ni'matты Allah sizge berip koygan mından ötkön dagı kayсы ni'mat boluş kerek sizde. Uşuğa şükür deşibиz kerek. Ve thaniye ikincisi ni'metul afiye elleti la tatibul hayatu illa biha. İkincisi bul densoluk baylık. Densoluk baylığı. Jaşoo özü, tirilik, tiriçilik munsuz özü tattуу şirin bolboydu. Ova. Bugünkü özü temamızda uşul densoluk. Karabayt bazır dünya kıjalatta aң taң bolup bul koronavirustan kantip kutulabız. Kantkende biz ayıgıp ketebиz dep kıjalatta. Allah Taala
жашоону дүнүйө жашоосун дегеле сууга окшотуп түшүндүргөн ей Мухаммад деп биздин көңүлүбүздү көтөрдү. Кечээ 5 баянда айтпадык беле? Мейли башыңызга кайгы келсин, мейли кубаныч келсин, аша-ачаа ушунчалык кубаның, мүңкүрөп кайгырың, бирок баары бир өзөндөгү суу солуп калгандай, же агып түбүндөгү башат таптакыр кургап калгандай, үстүңүзгө келген кыжалатчылык деле куду ошол суу сыяктуу же агып кетет башка жака, же кургап калат. Негизгиси сабыр кылууну билиш керек. Мына ошол неаматтын экинчиси болгон ден соолук, ал ислам менен байланышкан. Эмнеге? Мусулман адам өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек. Алдын ала көрүнүш керек. Ошон үчүн Аллах өз аятында стағуду билlah. Худу зинатакум инда кулли масжид. Садакаллахул азим. Ар бир мечитке кирерде өзүңдүн тияк бияңа карап, тазалыкка, гигиеналык тазалыкта, тазалыкка аябай мындай саресеп сал. Жыттанып калган байпагың менен кирбе. Сенин таманың тийген жерге экинчи бирөө сажда кылса, ал мына иренжип калбай турган болсун. Ушунчалык тазаланып кел. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам жума күнү жуунууну ар бир мусулман эркекке, жумага келүүчүлөргө, жана аялдарга, демек аларга важип кылып милдеттендирип койгон. Иренжибесин сиздин денеңизден чыккан жагымсыз жыттан деп атат. Вассалиса ниъматул гина аллати ла ятиммул айшу илля бих. Аллах берген байлыктардын негизги фундаментинин үчүнчүсү ал бул дүнүйө байлыгы, кадимкидей эле, капитал, акча. Өзү дүнүйөдөгү жашоо, алдыга умтулуу, бардарчылык өзү акчасыз, капиталсыз болбойт. Ошон үчүн Аллах Тааладан: "Аллахым, мага эки дүнүйөнүн байлыгын бер." Субханаллах. Дуа кылганда ошо эки дүнүйөнүн байлыгын бер. Бу дүнүйөдө канаттуу байлык бер, ахиретте бейиш бер деген түшүнүк да. Мына ушул неаматтын эң негизги тамыры ушул. Аллах баарыбызга ушундай байлык берди. Ислам берди, мусулманбыз. Ден соолук берди, Кудайга шүкүр, мына келип атабыз. Ден соолук бар үчүн ушул жумага келип атабыз. Ошон үчүн ислам буту ооругандарга, көзү көрбөгөндөргө, өзү басып жумага келе албагандарга жуманы алып таштаган алардын үстүнөн. Алар жумага келбесе деле болот деп койгон. Алар жума окубайт. Жума окулуп бүткөндөн кийин үйүнөн бешим намазын окуп алат. Мына ден соолугубуз бар үчүн биз келип атабыз да, Кудайга шүкүр. Ушул өзү чоң байлык эмеспи? Үчүнчүсү ушул капитал. Жумага келгенге атайын жыттуу нерсени семиниш үчүн, аны сатып алганга акча керек. Жумага кийинип, тазараак кийинип келиш үчүн кийим сатып алганга акча керек. Кудайга шүкүр, бул дагы бар экен. Аллахка шүкүр. Ошон үчүн Бакр ибн Абдуллах ал-Музани мындай дейт: "Я ибн Адам, إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فاغمض عينيك." Ey adam balası, Allah'tan bergen nimetlerinin kadir barkına jetүүnü kaalasаң, анда эки көзүңдү жумуп, таңып, жолго өзүңчө бир басып көрчү. Ошондо көзүңдүн неаматын ошондо сезесиң. Көзүңдү жумуп алып бир басып көрчү. Кыжылат болуп кетесиң. Көз деген неамат бар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тааладан риваят кылып жатат. Аллах айтты: "Иза ахасту хабибатайхи фасабара." Субханаллах. Эгерде мен кайсы бир бендемдин эки көзүн азиз кылып койсом, көрбөс кылып койсом, ал наалыбай, арызданбай, сабыр кылып жашай турган болсо, аввастуху бил жанна, эки көзүнүн ордуна сабыр кылгандыгы үчүн кыяматта бейишти берем деген. Субханаллах. Кандай көрбөйсүзбү? Эки көз, демек анын сыйлыгы көрбөй турган болсо, бейиш менен аяктап атат. Ушунчалык чоң байлык. Ушунчалык чоң байлык. Эч качан сиз бир көзүңүздү миллиард, триллион долларга сатып бербейсиз да, мага ушу солу жетишет деп. Кредит алдым эле, ушуну жаап коюш керек. Бала чага үй салыш керек эле, үйлөшүм керек эле, үйлөнүшүм керек эле, кыз чыгарышым керек эле. Мына 10 көзүмдү алып, ушу силерге берип турайын деп бере албайсыз эч качан.
Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам 3 нерсеге катуу биздин көңүлүбүздү буруп мындай деди. Мен асбаха минкум аминан фи сирби, muafen fi cesedi, indehu qutu yevmi, fekenneme hizet lehu dünya. Sadaka Resulullah. Ne bir okumuş söz. Aranardan kimdir biri? Öz ürgösünde, öz ordosunda, alaçığında tınç, esen aman ele taң attırıp alsa. Hazır qaysı bir өлkөлөрдө hayajan деген дүрбөлөңгө түшкөн. Түнү таң аткыча уйку жок. Даңкылдап бомба жарылып аткан, сел каптап аткан. Сиз өзүңүздүн ордоңузда, ак өргөңүздө тынч эле, когалаңдан тышкар эле, дүрбөлөң болбой эле таң аттырып алсаңыз деп атат. Muafen fi cesedi. Den соолугу чың абалда таңга жетсе. Экинчиси ушул. Биринчиси дүрбөлөң тополоңдон тышкары. Экинчиси ден соолук. Аллаху акбар мынеке. Ден соолугу чыңдар бүгүн мынтип жумага келдик. Азыр биз түнү таң аттырганда түнү бою, алар түнү бою кыңкыстап онтоп чыкты таң аткычакты. Ушул таңдын көзү көрүнүп калса, кичине эл дүпүр болуп кичине коридордо басып калса деп ооруканадагылар. Şu oğruğanımdı, ontoğanımdı toxtator belem, unutar belem, bürö жарым kelip kandaysiz dep kalsa, kiçine bir mağa jölök tayak bolup unutup kalar belem dep, taňat ontop çıktı. Kimdir bürö taң atkanга çeyin, operatsiya bolsa mele uşul oğrumdan ayıgam dep çıktı. Kimdir bürö taңga juq buyursa operatsiya bolup, taңga uşul jakşı bolup ketsem, anam bir kança günden giyin, uyga çıkıp ketem dedi, bürök anın tilegi жүзөк aşpay, bürök anın bugün denesin büröler alıp çıkıp bara jatat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arаңардан kimdir biri topoloң, дүрбөлөң, когалаңсыз эле ак өргөсүндө ордосунда тынч таң аттырып алса, ден соолугу чың болуп таңга жетсе, индеху куту yevmi, dastorkonunda, суparasында, сандыгында, казынасында bir günge jete turgan, erте menenki çayı, түшкү тамагы, кечки тамагына жете турган, кара курсагына үй бүлөсү менен тое турган тамак эле бар болуп турса, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. Dünya bul kişiге жүгөндөлүп калыптыр. Allahu akbar. Bul kişi dünyаны жүгөндөп, ушунчалык чоң бай экен деп атат. Мындан өткөн байлык барбы? Тынч өлкө, чың ден соолук, кара курсакка жете турган, өзөктү өлдөп өтө турган эле бир кара нам болсо, мындан өтө турган байлык барбы? Угуп атпайбызбы? Акчасын каерге жашырышын билбей, түнкү уйкудан чочубой конуп, муну акчам каяка кетип калды экен, баягы көрүп калды эле, урдап кетпеди экен деп таң аткыча уйкудан калып, бирок күндүзү өзөгүнөн тамак өтпөгөн байлар бар. Сизде эч ким тынч уктай элек. Анткени сиз эң мыкты инсансыз. Аллахка сөйөнгөн абалда, төбөкел кылган абалда жаттыңыз. Bir sözü менен айтканда, кайсы бир адамда тынчтык, ден соолук, кара курсагына жей турган тамагы боло турган болсо, ушул үч нерсе. Демек, биле берсин, Аллахка шүгүр кылсын, наалыбасын, арызданбасын. Аллах буга эң чоң байлык бериптир. Ошон үчүн Аллах өз аятында стамды биле. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Sadaqallahu azim. Men berген рызкыга, неаматка, байлыкка, ийгилик жетишкендикке, бардарчылыкка ыраазы болуп шүгүр кылсаң, береримди дагы арттыра беремин. Wala in kafartum. Men bergen кичине кайгыга, сыноого, балеге, кырсыкка, наалый турган болсоң жокчулукка, билип койгон, бере турган азабы мындан кийинки андан да чоң. Кудай сактасын. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin özünün yanında oturdu. Ayşe'nin öz aytdı. Ya Resulallah aytыңызчы.
bir bale түштü. Allah bir kırsık jönöttü. Misалы, sel kırsığı, ot kırsığı, göçkü jana başka. Oşol sel kırsığına kavılıp ağıp, göçkün aslında kalıp ketkenlerin arasında momun musulmanlar da var, münafik kafirler de var. Biroq Allah Taala kafirlerge jönöttüledi al kırsıktı. Biroq oşol kırsık momun musulmanların da jarımын жалмап кетип баратат. Oşonda momundarga, musulmandarga dagı Allah'ın kara tөгüldü dep eseptesek bolabı? Peygamberimiz aytты. Kaysi bir kırsık жаланганы kafirlerge түссө, demek Allah'tan azabı dep bil. Egerde kaysi oşol ele kırsık momun musulmandarga gelip kalsa, anda Allah'tan mehrimi dep bil dedi. Allahu akbar. Allah'tan keçirimi, Allah'tan mehrimi, bendelerin günөөsүn oşol kırsık arkılуу keçirgisi kelip atat. Kaygıga batkanda, kaygırganda, ıylaganda, özüne jaldıraganda, alardın günөөsүn oşol azap arkılуу, bale arkılуу, kırsık arkılуу juğusu kelip atat. Oşon üçün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ni'meten meghbunen fihime kethirun minen nas as-sihha vel farag. Sadaka Rasulullah. Köpçülük adam kadır barkına jete berbegen asıl iki baylık var. Allahu akbar. Kana kaysıl oşol? Birincisi densoluk, ikincisi boş ubakıt. Köpçülük adam uşul iki baylıktın, asıl baylıktın barkına jetpeyt ekenmiz. Birincisi densoluk, ikincisi boş ubakıt. Emnege Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem densolukka boş ubakıtты koşup aytты. Körse, kaysi bir kişinin densoluğu çıng bolgan mezgilde ibadat kılууга, jumaga gelүүgө, namaz okuuga kolu boşobayt imiş. Boşobay kalat eken. Oy jok menin kolum boşobay atat dep dünya menen alek bolup kalat. Kaçan gana aldan tayıp sözü ep bolbay kalgan учурда kolu boşogonsup mesjitke kattagысы kelip kalat. Biroq al учурда anın bayagı densoluğu jok bolup kalat da. Oşon üçün adam balası, köpçülük adam balası barkına jete berbegen iki asıl baylık var. Uşunu paydalanıp kalgıla. Densoluğun barбы? Anda işiңди de atkar, ibadatыңды da kıl. Oşol учурда kolun boşpu, ateneňdi ziyarat kıl, meçitke katta, damatga çık, dostorun menen birge otur, alarga Allah'tın жалgыздыгын, peygamberin en akırkı elçi ekendigin, dindin en akırkı mıktı din ekendigin jetkirgenge kolunu boşatıp çık. Erteň bir uçur gelet, densoluk ketkende kol boşayt. Biroq al учурда densoluk jok. Hazır sizden densoluk var, biroq kol boş emes da, ubakıt jok deybiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza sami'tum ta'un bi ardin fela tedkhuluha وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها متفق عليه. Usama ibn Zayd rivayet kılatat Peygamberden. Peygamberimiz aytdı. Egerde sizler kaysıl bir jerde xaliyara çuma orusunun bar ekendigin uğup bayqap kalsaňar. Sizlerge şunda malumat jetse, fela tedkhuluha oşol aymaka, oşol şaharga, oşol өлköge kirbegile. Hiç kaçan zarlışiňer bolsa daga, tuğanıňar bolsa daga, sodaňar bolsa daga kirbegile. وإذا وقع بأرض وأنتم فيها egerde siler xaliyara çuma orusu çıkkan yerde jaşap kalsaňar fele tehrucu minha başka өлköge, başka aymaka çıkpagıla dep atat. Bul emne? Bul degen adam balası özünün densoluğuna kam görүү jana biröөлөрgө jukturbo, alarda irenjitpe üçün. Biz aytabız Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz hadisinde la adwa fid din. Dinde oorunun joguşu jok deybiz. Ova ooru jok dinde. Grip jana başka ooruların joguşu jok. Allah kaçan biröөнü oorutkanda gana ooruyt. Anan munogudan jugup dur, anan tigiden jugup dur degen söz al söz emes. Kuday saktasın. Oşol sыңары bizdin munawul Kırgızstanda hazır bütündey Kırgızstan boyunca bardık meçit namaz kılaların için dezinfeksiya kılıp jumadan 2-3 saat murda atayın tazalap daratxanalardı, namazxanalardı, meçitlerden için şu tazalap atabız. Bul da olsa aldın alu, kamılga görü. Allah Teala öz aytkanda estağfurullah,
Hudu zinatakum inda kulli masjid. Ar bir meşitke girerde saramjalдуу bol. Özüňe sarasep sal. Jagymsız jıtlangan giyimingdi çeçip koy. Denеңден jagymsız jıt çıkıp atsa, demek anda juunup kel, özgölördü misalı ыңгайсыз абалда калтырба деген түшүнүк да. Таза болгон абалда сиздин сырткы келбетиңизди карап туруп бирөө суктана турган абалда, сиз айтпасаңыз деле ал сизге окшоп кийине турган абалда мыкты кийимди кийинип келиң. Ой атайын бүгүн жумага биринчи жолу келсем, муну бир бүтү сасыган жан отуруп алып, экинчи келбейм дей турган болуп келбей деп аткан түшүнүк да. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. İnne evvele ma yus'alu anhu yevmel kıyameh, yani el-abd minen naim. Peygamber aytdı, kıyamatta adam balası, bende insan, Allah bergen nimetlerden soralat. Söz türde soralat. Oşun için Allah öz ayetinde estağfurullah billahi ne dedi? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Andan keyin en ayağında Allah Taala bardık nimetten sorap aladı. Tırnaklarımızdan, barmak uçlarımızdan, kletkalarımızdan, tüktörden, kaşlardan, kirpiklerden, kıllardan, bütün bardık nerseden sorayt. Sorayt bardık nerseden. Oşun için Peygamberimiz basım jasap aytdı. İnne evvel ma yus'al anhu yevmel kıyameh, yani el-abd minen naim. Kıyamatta Allah soragan nimetler munovular. Kaysıl? Birincisi, elem nusihha leke cismek. Ey bendem, senin densoğluğunu taza kılıp jaratmadım bile men. Men senin densoğluğunu taza kılıp jaratkanmında. Densoğluğunu sağa amanat kılıp beregemin. Sen anı tameki, nas, jana bir bala batarlardı jep içүү menen, arak, jana başka nerselerdi paydalanуу menen buzdun, ökköňdi çirittin, betиңди kararttın, tişiңdi tüşürdün. Bul amanat. Mına men saga densoğluk degen eň mыкты nimet bergem. Elesetkile. Densoğluktu hiç kaçan satıp ala albayt. Hiç kim. Oşon için as-sihha tajun ala ruusin nas. Densoğluk degen al adamın başındagı altın bermet tacı. La yaraha illa'l marda. Al tacını 10 top töşegünde oğurup jatkandar gana göredi. Densoğluk için tarsa turs baskandar densoğluğun işi yok. 10 top jatkandar densoğluğu çыңdardın başındagı oşol altın bermet tacını görüp, ah bizdin başыбызda ушул tacı olsa hazır men bu okşap tesker baspayt elem, jalaң namazga basat elem deydi. Başımızdagı bermet gavhar altın tacının kadırına jeteli. Allah kıyamatta bizden soraytırgan baylık, negizgi baylık? Al densoğluk. Densoğluğuz barda namaz okuyulu, ibadat kılalı, adal jaşaylı, adal kızmat kılalı, adal tamak jeyli, adal giyim giyeyli. Ekinci gaysıl. Ve nurvike minel ma'il barid. Allahu akbar. Ne bir okumuş söz. Bu söz uqqanda özü ar bir kırgız özünün uşul jede jaralganına sүйүнүш керек. Allah Taala kıyamatta ekin suragany. Men sana taza su berbedim bele. Susunduğundu kandırуу üçün. Hazır taza su meselesi dünyany kıynap atkan uçur. Möngüsü jok өлkölөр бар, tegizlikte jaşagan. Жерди казып алып, шор суunu тазалап, tuzun getirip içip atkanlar var. Ne degen teknika teknologiyanın jardam menen. Bizde Kuday bergen toğuzdan şarkırap, möngüz, kılımdar boyu katılıp jatkan suunu jok. Barkına jetpeybiz de. Tüküröbüz, özöndü bulgayыбыз, saylarga darat sındırabız, alarga kir, misалы darat kanan osol jaka çıgarıp berебиз. Kuday saktasın, mından ötkön betbaktık barбы? Көрсө, taza su bul kıyamatta bizden sorala turgan nimetlerden biriken. Al taza su menen susunduğunuzu kandırdınız, daratınızды aldınız, kusul kıldınız, kiriңizди жуудыңыз. Taza su degen aramı жоқ деген да, денсаулыққа пайда. Аға кир жууп кийиме кие турган болсоңуз, намазыңыз кабыл болот. Анткени ал сууда өзү күмөн жок, булган ич эмес. Ошон үчүн Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İgtanim khamsan qabla khams." 5 nerseni 5 nersedен murda жақшылап пайдаланып barkın bil. Misali, şebebek kable haramik. Kartayardan murda jaştığındı kadırın bil. Misali hazır, 18 yaştagı menen 70 yaştagını çurkatsa, albatta al ötüp ketedi jaştı. İbadatta da al, jegende de al, iş kılganda da al.
күчтүү. Ошо картайып калган кишиге окшоп рүкүгө барганда онтоп, турганда онтоп тургучакты азыртан кадыр баркына жетип ден соолугуңду жалаң гана жакшы нерсе менен сактап кал. Арак ичип алып жан башыңды сызга алдырып жүрбө деп аткан түшүнүк да, көчөдө жатып калып. Сиххата кабла сакамик. Ден соолугуңду оору электен мурда. Аллаху акбар. Качан гана ооруганда ден соолук керек да бизге. Ден соолугуңду оору электен мурда кадыр баркына жет. Гинака кабла факрик. Кедей боло электен мурда ушу чөнтөңүздө барбы байлык, аны пайдаланып кал, жакшы жолдорго сартта. Фарага кабла шугулик. Bir iş менен алек болуп тосулуп калардан мурда бош убактыңызды пайдаланып ибадат кылып калың, Куран жаттап калың, илим окуп калың. Эң акыркысы хаята кабла маматик. Өлө электен мурда тирүүлүгүңүздү пайдаланып калың. Саждадан баш көтөрбөй сажданы жоору кылып жүрсеңиз, демек сиз бу жашоодо пайдаландыңыз. Омел Мунзир айтат. Qalet, bul ayal dakhala alayya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'ahu Ali. Bir günü Peygamberimiz Hazrat Ali küye balası menen bizin uyga kelip kaldı. Ve lana davalin muallaqatun, bizde çanaç bar ele. Bunda asılıp durgan. Fece'ale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'kul ve Aliyyun ma'ahu ya'kul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununuzdağı tamaktan jese bolağı dep soradı. Men ayttım, baş üstüne ya Rasulullah, kanday? Suraysta siz jey beriңiz. Sizge de oşunun büt bardığı. Bizdin üydökün bari sizdiki. Siz jey beriңiz. Dedim men de süyünüp. Kubanışım koynuma batpay. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bismillah dep çakaga kolunu salıp alıp jep atkanda Hazrat Ali dağı Peygamber'e koşulup kolunu salıp alıp jey başladı. Biroq Peygamber Hazrat Ali ozuna algan tamagın salgıça bolbay Peygamber meh ya Ali fa inneke naqi. Ey Ali, jebey tur. Çok sana bolboyt. Fa inneke naqi. Sen emele ayıgıp keletasың da bayak oorundan. Sağa bolboyt. Bolboyt. Bunu jebey tur dedi. Fecelese Ali oturup kaldı mustayip. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya'kul, Peygamber jep oturdu. Qalet Ummul Munzir ayal aytып атат. Fece'altu lehum silqan ve şa'ira. Bir uçurda men arpa ununa talkan jasap, kichine may aralashtirib Peygamber menen Hazrat Ali'nin aldına dağı da sorgan жазып koya saldım. Faqala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber oşanda Hazrat Ali'ye qarap turib, ya Ali, min hada fa asibe fa innehu awfaq lak. Muna onu jesen bolat. Uşudan jegin. Muna bol den sooluğuna paydalı, singime de jakşı, emiten adaptasiya bolup kele жатқан den sooluğuna güç kuvat bere turgan uşul dep Peygamber dasorkondogunu görsetdi. Mından alına turgan payda adam balası özünün den sooluğuna kam görü gerek. Kebirde diyete karmayız. Uşul diyete özü mıktı nerse. Aşa çap jep algandık al oru. Ankeni Hazrat Umar ibn Khattab radıyallahu teala anhu ne degen? İyakum vel bitna fi ta'am ve şarab. Jegende de, içkende de kursaktı çempeytip, salangdatıp, semiz bolup ketpegile. Allahu akbar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazrat Ali'ge muna şudan jegin senin den sooluğuna paydalı dep, emi jakşı bolup kele жатқан adamga oor tamakты jep alıp kayra oorup kalışынан Peygamber özü kaytarıp atat. Bul kadimki deyle bizge Peygamberden kalgan muras. Har bir adam den sooluğuna kam görüş kerek. Kebirklerdi diyetege salat. Ova bul diyete dinde jok deşi mümkün. Al diyete mına dinde var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü aytып жатат Hazrat Ali'ge. Bul sağa bolboyt. Nogunu jegin degen. Tamakты ılgap jeş. İmam İbn Recep Man hafizallahu fi sabah ve kuvveti hafizahullahu fi hali kibari. Men hafizallaha fi sabah ve kuvveti hafizahullahu fi hali kibarihi ve du'afi kuvveti. Kim jaştığında Allah'a moyun sunup, den sooluğuna kam görüp, alkımından aram nerseni ötkörбөй jaşay turgan bolsa, Allah anı kartayganda dağı en mıktı jaşatıp koyat. Deyt İmam İbn Recep. Ötmüşteki alimlerden biri kad jawazel 100 sene 100'den aşık ile kurağı, jaş kurağı. Bir alimdin jaşı 100'den aşıp kalgan, 101-102'ye çıkıp kalgan ile deyt.
Ve huve mumti bi kuvvetihi ve akli. Akılı da jayında, densoluğu da jayında, jaş balдар menen teŋeşip, kol güreştürçü, jarışıpça koyçu, sekirip de koyçu. Fevesebe yevmen vesibeten şedideten fe'utibe fi zalik. Bir günü al, jaş baldarga koşulup, jaş jigitlerge koşulup, krosko çurkap, 100'den aşıp kalgan aksakal elesetsen elem. 100'den aşıp kalgan aksakal elesetkile. Hazır 60'dagılar taltаңдап çurkay albay kalıp atabız. Bul 100'den aşıp kalgan 18'deler menen marаны sızıp alıp, çurkap. Bir mınday jıgaç koyup koygan üstünden sekir ötüp atışat da, anan aksakallar gelip, aynan aksakal, teң menen tezek kabı menen degen söz bar go. Bularga teң elip sekirip atıp da bir jeriňizde orutup alasızbı debizde, koyboýsuzbü, tegele koyboýsuzbü dep jemelep kirişti. Jogapty garap koyun. Hadihi jawarih hafiznaha anil ma'asi fi's-sigar fahafizaha Allahu aleyna fil kibar. Ey kagılayındar, munol menin densolugum, bul denim tulku boyumdu Allah Taala tıygan aramdarga bir de jakındatkan emesmin. Kımınday da aram alkımından ötkön emes denime süykölgön emes. Men denemdi Allah aram kılıp koygan nerseden jaştayımdan saktap koygamın. Muna men kartayganda dele Allah Taala densolugumdu saktap atat, oşon üçün bir sekirip koyayın dedim de dep atat. Oşon üçün erteң kartayganda mıktı oturup turabız dey turgan bolsok, бүгүндөн камылганы кылгыla кагылайын жаштар барыбыз. Qal anna ba'd as-salaf رأى شيخا يسأل الناس فقال إن هذا ضعيف ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. Ötmüşte salafı salihinlerden murdağı doğruda bir aksakaldın böcüreyip basıp alakanın kaşın üstüne koyup özünün neverelerine tanımay kalıp böcüңde oturup turalbay biröөнүn жетелөөсүнө muhtaç bolup kalgan aksakaldan bu emnege mıntıp kaldınız? Sizlerin doğrunuzlarda jaman darı, naçar tamak degen jok ele. Emnege mıntıp kaldınız? Bizge hazırkı doğruda darı darmeke, naçar tamaka arlaşıp desek bolot. Siz emne oldunuz dese? Hada daif, dayyallahu fi sigara. Bir aytam, iki aytam uğup koy. Sağışıl sabak bolsun deyet aksakal. Men de sizlerge oşoş jaş elem, uşunday güç kuwatda elem. Bирок ошол güçümdü kuwatımdy sizlerge oşop ibadatga paydalanbay, günögө paydalanyp kordop koygondugum üçün denemdi. Allah kartayganımda meni mıntıp kordop atat degen. Kagılayınдар. Densoluk al amanat. Kelgile. Densolugubuzun barında alkımdı adal, tiştemdi, uğurtamdı adal kılıp ibadatların kabul boluşuna eger özüzge sebep düze turgan bolsok, kartayganda dagı en mıktı avalda jaşay alabız. Jada kalsa, kim adal tamak menen ele çoňoyup jaşay turgan bolsa, akırkı gözürmemi dagı la ilaha illallah menen tügönörünü unutpagıla. Bardyk nerse Allah'tan kolunda. Allah barыбызга çyň densoluk bersin. Amin. Allahumma inneke afuvun kerim. Allahumma inneke afuvun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Birahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Esselamu aleyküm.